uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngizwile ukuthi bayazama bayathanda bangusikwela ukuthi uzojwayela nobaba. Ngicela sivule ngenxa yabo nje abaseFilipi chapter 2 babona ukuthi izwi leli sifunde siqale kuverse 9 ngenzela ukuthi bayijwayele kahle lento beyibona ukuthi kuphi njengoba bevakashile uNkulunkulu esibusisa ngabo bephinda bebuya bazi ukuthi lento esiyishoyo kuphi noma bengasabuyanga-ke isikhali lesi siyobasiza noma ikuphi lapho behamba khona. baseFilipi chapter 2 siqala kuverse 9 sigcine kuverse 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezu kwamagama onke, verse 10, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Njengoba-ke uverse 11 esho, every tongue shall confess, zonke izilimi zivume, ngisona isiqubulo sebandla, isivumo esisezwini sethu sonke njengabantwana bakaNkulunkulu. Ngelinye ilanga izilimi ziyovuma, lisho njalo lelizwi. Thina-ke sivuma lingakafiki lelo langa, ngoba leli gama linamandla, liguqisa amadolo onke ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. Abanamehlo-ke kamoya sebeke babona embonweni uNkulunkulu ebakhombisa ukuthi masithi uJesu Kristu inkosi sikhiphilanga belomlilo, amadimoni ayabaleka, amadimoni ayasha. Mina-ke ngisa-experience-ile ngaleli gama ukuthi uma ukhulekela umuntu onamadimoni uthi phezu kwakhe uJesu Kristu inkosi, alinanazi lisheshe liphume, alikhathaza, alixoxa lenzile. So leli gama liwumlilo, akulonele bandla elabantwana bakaNkulunkulu bonkana ukuthi-ke silambulelwe-ke njengoba lije sithi-ke uJesu Kristu uyinkosi. Asisho ukuthi uJesu uyinkosi uKristu asale ngaphandle, noma sithi uKristu uyinkosi sisho uJesu ngaphandle. Amagama amathathu njengoba evele kuthiwa-ke masiwasho kuba inkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Isambulo-ke sisambulelwe leli gama ungugula bekusandla ekhanda lakho ukuthi uJesu Kristu inkosi, sisuka ngaso leso sikhathi ukugula. Kunabazalwana abangasahambisa iy'ngane zabo ekliniki, asisho ukuthi ikliniki wrong isona kodwa iy'ngane umzali uvela ayivulekele abize leli gama phezu kwengane, ingane sesilisebenzisa ngisho sibingelelana ngoba lishaya imimoya, lishaya amadimoni. Mhlawumbe uzoza kimi ufuthekile uzolwa nami uthi uma ufika wena nsibane ngithi mina uJesu Kristu inkosi elithoba idimoni lawo, awu bese sixoxa kahle kamnandi. So igama nje lingasetshenziswa yinoma ubani, hayi ngoba engowasentabeni noma wakuphi, ngoba iBhayibheli siphatha sonke.